استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هر دری دم باش. هادما پیشکش کرنا بولتنا دمشمیر یکا دست پیکی دا فرمو گرنتوین سنوچا. شپیلا پیش روژا کرد لسوریه سالوگرا هفتان یا ترور کرنا شهید مشعل التمو لهول ریفجاند. سروک نونراتی هرما کردستان یا انجمن اجتماعی کردی نوری بریمو دبیجا. أنا كسي قلنا كيبوها دا يودي هيجي بدل أو برخدان دي برهمين خبينا تشتي كول سوريا بيشبيني ذكر رودا سروك أوفيسا روشنبيري وراغاندن يا أنا كسي دبيجاكو أنا كسي الهيفيا روشكا غونجاوا داكو دانوستاندن جدي وأكتيف دنافرا ألين تفجرا كردي دا ورنكرن لباجار قامش لروجاوايا كردستاني قرتنين دو آليج آلية أسايشا بيدي ورجيم دا رودان وباندورك لتفجرا بازرگاني لباجير كر دمباش دوباره سلاف شپیلا پیش روژا کرد لسوریه سالوگرا هفتان یا ترور کرنا شهید مشعل التمو لهول ریفجان مراسم سالوگره با آماده بونا سروک نونراتیا انجمن اجتماعی کردی لسوریه نونرین پارتیان سیاسی کردستانی و هجمارک روشنبیر و نویسکار چالکوان بریوچو دیده گوتونو کرت فیلمک هاتا پیشکش کرن سروک نونراتیا هرما کردستان یا انجمن اجتماعی کردی نوری بریمو د آهنگا هفتمین یا سالوگرا بیر آینا شهید مشعل تمو لهول ردا و گوت هارک دا گوت انا کسی ایریشی کسی نکریا لبلی امبرگریه دبر خدا و بر ملت کرد و دوزانه تویا کردی ددکن و انا کسی واتیا کو کارو خبات ج سال 1957 تنها لسر ربازا کردینیه ربازا بارزانی نمر بردواما دداویه دا انا کسی قلن دایو دی هیجی بده لیبر خدان اما لیبر همین خوابینه و تشتی مال سوریه پیش بینی دکر رودایا زلام ماكو بشورشا سوريا نب رجيم خوليران رجيم بعث شست هفته سالي سوريا حكم كري تشتك ندا سوريا وندا كرد كردستان ماكو بشكل شورشا سوريا يك دو حزدك او شورش نبي كريزا برا عسكر ناري حزدكم بشويكي سلبي سياسي برا سوريا نو سوريا لا مركزي وخون نايريتن بس خوني خلقي سوريا تيريتن بري بس خلقي سوريا بس صار برشيمان مخابن رجيم أسد عيني وك خاكر وكما ناس ذكر وكما ناس ذكر وما توقع ذكر بوي رنجي انجمن اجتماعی کردی يعني بردوامية كارو خباج 1957 حتى رجائيرو سر بازا كردايتي ربازا بارزاني هلبت وقلنگ بده دي داوية داوي أبر خدانا وبرهم كيشي از ريج ناقم جاركتن ام خيراتنا وهميات كن ام سواسيا حوالي شبولا بيش روجي كنكو مراسم القصة خودي دركتنا الشهيدي خوا خودي دركتنا دامت نريل خوا لباجاری قامش لروجاوای کردستانی گرتنین دو آلی جی آلی اسایشا پیده و رژیم دا رودان جدر نخوجهی جی باجاری قامش لراغاندن کو اسایشا پیده و کو برسوکی جی گرتنا دو چکدارین یپاگیره جی آلی چکدار رژیم اسد و دو سرکرده ملیسیم براوانیان اجتماعی یا سر برژیم و فاضل حوران لفلکیا سبب احرات یا لدسپیکا چارگوشه اولهی لقامش لو گرت برف جهگی نناسفه بر لگوری همان جداران و بویری مترسیک لبا ولاتیان دروست کریو باندورا خوا لتفگرا بازرگانی لبازارا باجیر جی کریه درباره وان بویرین دوالی جالی رژیم و پیده و کو گلک چالکوانان دتورین جواکی ده به بردوامی شانویان پسند کرنه تو داخویانی درباره زلال کرنا و بویری جهر دوالیان و به فرمی در نکتنه
Serokê Ofîsa Rewşenbîrî û Ragihandinê ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê Enekesê dibêje ku Enekesê li hêviya rewşeke guncawa da ku danûstandinên ciddî û aktiv di navbera aliyên tevgera Kurdî de werin kirin. Serokê Ofîsa Rewşenbîrî û Ragihandinê Encûmena Niştimaniya ya Kurdî li Sûriyê Enekesê dibêje ku Enekesê li hêviya rewşeke guncaw e da ku danûstandinên ciddî û aktiv di navbera aliyên tevgera Kurdî de werin kirin. Beşar Emîn Serokê Ofîsa Rewşenbîrî û Ragihandinê ya Enekesê ji malpera pedekesê re dê lêdwanekî de got ku em wek Encûmena Niştimaniya ya Kurdî li Sûriyê tenha tiştê ku li Rojhilatê Furadê tên kirin tu têkilî û peywendiyên me pêre tu nene û em li hêviya rewşeke guncaw in da ku danûstandinên ciddî di navbera aliyên tevgera Kurdî de werin kirin û bi serpirêştiyeke navdewletî an ku welatekî durust da ku em bigihin beşdariyeke rastaqîne di navbera hemî aliyan de û piştre di civîn û danûstandinan li gel netewên din bikin ji bo ku amadakirin ji bo qonaxeke bê li Sûriyê de amadabaşiyê de be. Endamê Polîtbûriya Partiya Demokrat Kurdistan Sûriye Beşar Emîn te kes kir û got jî ku Enekesê li gel çareserkirina pirzgirêka Sûriyê bi giştî re ye û di nav de çareserkirina doza milletê Kurd li Kurdistana Sûriyê û li gorî zagon û peymanên navdewletî. Emîn di lêdwana xwe de serbar kir ku Encûmena Niştimaniya ya Kurdî dibîne ku ew çare divê li gorî rêkeftinên cinêfiyek û biryarên navdewletiyê girêdayî vê derbarê de be. Serbarî ku Enekesê hîn jî beşek ji opozisyona niştimanî û desteya danûstandinên Sûriyê ye. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê jî çekdarên Firqeya Elhemzat zeytûnên zeviyê gundekî bi giştî ji xwe re çinîn û dizîn. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê belav kir ku çekdarên Firqeya Elhemzat bi serokatiya Ebu Semîh Elhumsî hin çekdarên xwebeş yên li Efrînê dimînin bi gef û zoraçekan anîne li ser zeviyên zeytûnan li gundê Tilhemo ku piraniya darên zeytûnan kirine jêr destê xwe de û ji xwe re çinîn û dizîne. Rêxistina navbûrî di daxuyaniya xwe de got jî ku desteserkirina bi zoraçekan li ser darên zeytûnan û diziya berheman ne cara yekem e ku heman serokê Firqeya Elhemzat li Efrînê dike. Şopînerên rêbaz yên hêja berî ku em bultena xwe bidawî bînin dubara mesenûçeyan bêne bîrawe. Şepêla pêşeroja Kurd li Sûriyê salvegera heftan ya terorkirina şehîd Mişal Eltemo li Hewlêrê vejand. Serokê Nûratiya Herêma Kurdistanê ya Encûmena Niştimaniya Kurdî Nûr Brîmo dibêje Enekesê qalanekî buha daye û dê hêjî bide lê ew berxwedan dê berhemên xwe bîne û tiştê ku Enekesê li Sûriyê pêşbînî dikir rûda. Serokê Ofîsa Rewşenbîrî û Ragihandinê ya Enekesê dibêje ku Enekese li hêviya rewşeke guncawa da ku danûstandên ciddî û aktiv di navbera aliyên tevgera Kurdî de werin kirin. Li bajarê Qamişlo girtinên dualî ji aliyê Esayişa PYD û rejimê Darûdan bandor li tevgera bazirganiyê li bajêr kir. Bultena me bidawî hat her şad û bextewar bin.